Lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka kërkuar ndihmë nga Konfederata Evropiane dhe ndërkombëtare e sindikatave për shkak të, siç thotë, ndërhyrjes organizuar në sindikate nga ana e pushtetit, para së gjithash nga VMRO-DPMNE-ja. Për ta mbështetur kërkesën e LSM-s erdhi Sindikata Evropiane dhe ato të rajonit. Kryetari i LSM-s Slobodan Trëndafilov edhe para atyre u ankua për pagën minimale, pasi që, siç thotë, në Maqedoni është më e ulta në rajon. Минималната плата, за жал, во Македонија, според информациите кои ги добивме на денешниот состанок, е навистина ниска. 365 евра изнесува денеска, со евентуалното само законско усогласување би се издигнала на 395 евра, што би била повторно најниска во целиот регион, што се плашиме како ССМ дека ќе доведе до итекако забрзано иселување на квалификуваните работници. Sekretarja e Konfederatës së Sindikatave Evropiane Tea Jarci kujtoi qeverisë se betejë për të drejtat e punëtorëve, në këtë rast për pak më të lartë minimale, është legjitime dhe e drejtë dhe se të drejtat sindikaliste janë një nga segmentet më të rëndësishme për antarësimin në BE. Дојдовме во Скопје за да дискутираме за тоа како да ги зајакнеме синдикатите, како да ги застапуваме сите работници и како да се бориме за подобри работни услови. На европско ниво имаме донесено директива за минимална плата. Оваа директива дава насоки за сите земји во Европа како да обезбедат адекватно соодветност на минималната плата и како да го поддржат колективното преговарање. Për mbështetje ishin edhe sindikata e pavarur e Serbisë, ajo e Bosnjë-Hercegovinës, së Malit të Zi, të cilat vlerësuan se paga minimale në Maqedoni është përtej çdo minimumi. Ние се обидуваме, се залагаме за тоа никој да не одлучува за нас, без нас. Во некои моменти успеваме, во некои моменти не. Меѓутоа, во секој случај, со вакви редовни обуки, кои што ги имаме од врховни, од највисоките лидери на нашите организации, па се до пониските нивоа. Ние овде сме пред се да дадеме поддршка на синдикатите во Македонија и на работниците, да се зголеми минималната плата и нивната заработувачка биде. Ние во работниот дел донесовме заклучоци јавно да дадеме поддршка на нашите колеги, синдикалците од Македонија во повеќе од оправданите барања во врска со минималната плата, која што е навистина толку ниска што е под секој minimum. Konfederata e Sindikatave Evropiane doli me qëndrimin se do ta informojnë Komisionin Evropian se qeveria po ushtron presion që të mos rriten paga dhe se të gjithë rastin do ta vënë në monitorim. Pas këtij paralajmërimi, kryeministri Hristijan Mickoski tha se do të ftoj përfaqësuesi që të dëgjojnë argumentet. Sipas tij, do të ishte papjekur të nxirreshin përfundime të bazuara vetëm në informacione të njëanshme.